148，我想订去西安的往返票，请问先生，座位靠窗口还是靠过道？149，有打折票吗？有打折票，折扣是多少？现在是8折。150，我要到什么地方拿机票？你要在机场柜台拿机票。151，这个行李需要托运吗？这个行李体积太大，需要托运。152，您的行李超重了，超重需要交钱吗？是的，超重费是10万卢郎。153，我该什么时间办理登机手续？起飞前2个小时。154，请问7号登机口在哪里？一直往前走，右拐就是。148，我想订去西安的往返票，请问先生，座位靠窗口还是靠过道？149，有打折票吗？有打折票，折扣是多少？现在是8折。150，我要到什么地方拿机票？你要在机场柜台拿机票。151，这个行李需要托运吗？这个行李体积太大，需要托运。152，您的行李超重了，超重需要交钱吗？是的，超重费是10万卢郎。153，我该什么时间办理登机手续？起飞前2个小时。154，请问7号登机口在哪里？一直往前走，右拐就是。Serivisi zo mu ndege. Umuryango nimero 7 uri he? Komeza ugende imbere yawe hanyuma ukate iburyo. Ndashaka kugura itike yo gutembera muri Xi'an. Nshobora kubaza niba icyicaro cyanjye kiri hafi y'idirishya cyangwa hafi y'ibaba ry'indege? Haba hari amatike agura make? Yego, hari amatike ya make. Mwagabanyijeho angahe? Ubu ni 20%. Nakura he itike? Itike urayigurira ku mashini yo ku kibuga cy'indege. Uyu muzigo ukeneye guhabwa ikimenyetso? Uyu muzigo ni munini, ukeneye gushyirwaho ikimenyetso. Umuzigo wawe urengeje ibiro. Ndishyura kubera ko narengeje ibiro. Yego, urishyura amafaranga 100,000. Ni ryari ngomba kwinjira? Amasaha 2 mbere yo kugenda.